Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Haramutse imirwano ikomeye hanganije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Ruto ahitwa Giseguro birometero 20 uvuye Kiwanja. Amakuru atangazwa n'abahegerera avuga ko barwanyi babazerendo bafatanye n'ingabo za Kongo Kinshasa ari bo bagabye igitero bagamije kwirukana M23 mwaka gace nk'uko umutetsi uri ahitwa Bwito yabivuze. Umuturage wahaye amakuru y'ikinyamakuru Actualité CD yavuze ko abaturage bagenzi be batavuye mu ngo zabo kubera imirwano, ndetse ngo barasaba ingabo za leta gufasha abazerendo bakareba ko bakwirukana M23 muri ako gace muri igihe. Hari amakuru avuga ko no ku cyumweru M23 hanganye na FARDC n'abazerendo muri teritwari Nyiragongo muri Nord Kivu, ndetse haranavuga igice cyatezwe inyeshyamba muri za Kibumba bikeye ko cy'abakeraguyemo abarwanyi. Ibinyamakuru byandika ko imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo yakomeje ku cyumweru yerekeza i Goma. Iyi mirwano iri kubera muri teritwari za Masina Nyiragongo muri Kivu Amajyaruguru. Uhagarariye societe civile yavuze ko imirwano yo ku cyumweru yatangiye mu saa 12 za mu gitondo. Uyu yavuze ko imirwano ibereye mu misozi yo muri gurupumo ya Mupfunishanga mu mujyi wa Ngungu yerekeza Kasake, Ruzirantaka, Kamatane, Kabingo, Bitata na Rwangara. Amakuru avuga ko imirwano yo kuwa gatandatu yabereye Mushaki. Umutwe wa M23 warwanaga werekeza Kagano, Rukara, Humure na Mafunzi. Uyu mutwe ukomeje imirwano mu gihe usaba leta ya Kongo ibiganiro kugira ngo imirwano ihagarare. Gusa leta ya Kongo yakunze kuvuga ko idashobora kuganira n'umutwe w'inyeshyamba y'iterabwoba. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Impirimbanyi izwi cyane w'Umunyatanzania Maria I La Haye wari washimutiwe muri Kenya n'abagabo bitwaje intwaro yavuze ko yarekuwe nyuma y'amasaha ibyo bibaye. Laurent Boro umuvugizi wo muri Kenya w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International yabwiye BBC ko Haye yinjijwe ku ngufu mu modoka mu murwa mukuru wa Nairobi ku cyumweru ngo hari nyuma ya saa 6 z'amanywa, ariko Haye yarekuwe hashize amasaha ibyo bibaye. Yatangaje video ku bantu 1,300,000 bamukurikira kuri rubuga nkoranyambaga X ari Twitter agaragaza ko ahungabanye ndetse anafite imbamutima, ariko yavuze ati narokuwe. Haye anenga bikomeye ubutegetsi bwa perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan, ndetse yashinjiriye iteye kugarura igitugu muri icyo gihugu, ndetse yashinjiriye iteye kugarura igitugu mu gihugu. Faisal Diambo umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko bo muri Kenya yatangaje kuri rubuga X ko bashoboye gutuma arekurwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugoroba ku cyumweru yavuze ati turimo turaburira, ntituzemera ko igihugu cyacu gikoreshwa nk'indiri yo gufatiramo abantu. Abategetsi ba Kenya n'abategetsi ba Tanzania ntacyo baratangaza kuri iki kibazo. Haye aharanira bikomeye uburenganzira ku butaka n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza muri Tanzania. Hashize igihe hari uguhangayika ko Tanzania ishobora kuba iri gusubira mu butegetsi bw'ikandamiza bw'uwahoze ari perezida wapfuye John Pombe Magufuli, nubwo perezida Samia wamusimbuye yakuyeho itegeko ribuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi guterana, ndetse agasezeranya gusubizaho politiki irimo guhatana. Mu mwaka ushize abatavuga rumwe na leta barirwa muri za 40 batawe muri yombi, ndetse bamwe bishwe mu bugome. Utavuga rumwe n'ubutegetsi wo ku rwego rwo hejuru yapfuye nyuma yo gusukwa acide. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko kwiyongera kwitabwa muri yombi ry'impirimbanyi zitavuga n'ubutegetsi muri Tanzania ari ikimenyetso kibi imbere y'amatora ya perezida mu kwezi kwa 10. Umuryango Change Tanzania cyangwa se Hindura Tanzania mu Kinyarwanda washinzwe na Haye watangaje kuri rubuga X wemeza ko yafashwe n'abashinzwe umutekano ba Tanzania bakorera hanze y'imipaka y'igihugu mu rwego rwo gucecekesha kunenga leta kwemewe n'amategeko. Uwo muryango wongeyeho ko ubutwari bwe bwo guharanira ubutabera bwatumye abo kwibasirwa. Mu mezi yashize yavuze ko ahangayitse kubw'umutekano we, avuga ku byabaye aho abagabo 2 atazi babonetse barimo kumushaka mu rugo rw'adahari. Kenya ifite amateka yo gutuma leta z'amahanga zishobora gushimuta abaturage bazo ndetse zikabasubiza iwabo ku ngufu harenzwe ku mategeko mpuzamahanga. Mu mwaka ushize umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Dr. Kizza Besigye yashimutiwe i Nairobi n'abategetsi bo mu nzego z'umutekano za Uganda, yamutswe umupaka ajyanwe iwabo kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Leta ya Uganda yavuze ko Kenya yabafashije muri icyo gikorwa, ariko leta ya Kenya yarabihakanye. Ebore wa muvugizi wa Amnesty International muri Kenya yabwiye BBC ko bishoboka kuba ari ukwisubiramo ko byabaye kuri Besigye. Imbere mu gihugu Kenya yugarijwe n'inkubiri yo kurirwa irengero nyuma y'imyigaragambyo mu mwaka ushize wabaye n'urubyiruko rwamaganaga urukurikirane rw'imisoro yari iteganijwe kongerwa. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uterwa inkunga na leta ya Kenya uvuga ko abantu barenga 80 bashimutswe muri Kenya mu mezi 6 ashize. Bake muri abo bararekuwe mu byumweru bya vuba bishize, ndetse yakomeje kwiyongera ubusabe bw'uko bashimutswe bose barekurwa. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi Burundi rivuga gutangaza intsinzi amatora ataraba, ibyafashwe no kwerekana ko hazaba ikinamico ry'amatora. Ubwo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Bwana Reverien Ndikuriyo yari kuri Nkurunziza Peace Park Stadium mu ntara y'Amakamba yavuze ko nta gahunda bafite yo gutsindwa n'ubushyaka bwa Iprona na Frodebu,
ahamya ko abadede bazaba ku butegetsi impaka. Ikinyamakuru SOS Media cyane ko Bwana Ndikuri yavuze ko impamvu CNDD-FDD itazava ku butegetsi ari uko yora yinjiza abanyamuryango biganjemo abana mu ishyaka, kandi hari gahunda ko n'impinja zikiri mu nda ya ba nyina zigomba kuvukana amashagaga y'ishyaka zikagera ku isi ziteguye gukorera igihugu cy'u Burundi mu mwambaro w'abadede. Ndikuri yavuga ko n'ukuntu amashyaka Iprona ndetse na Sawanya Frodebu yashaje, avuga ko ariyo mpamvu CNDD-FDD riri kwinjiza abana b'imyaka 9 mu iri shyaka riri ku butegetsi ku 2005. Abo bana nibo bita ibiswi by'inkona mu Kirundi. Iyi politiki iri ishyaka ariko Burundi mu ntara y'Amakamba ntibayivugaho rumwe, kuko bamwe mu babyeyi banenga kuri ishyaka riri gukoresha abana mu bikorwa byaryo, kuko rimwe na rimwe banasorwa mu mashuri bakajya muri mitingi z'ishyaka. Aba bana ngo babozwa mu mutwe bashyirwamo amahame y'ishyaka na Bwana Jean Baptiste Nzigamasabo Alias Gihaye wahoze ari umudepite. SOS Media yavuze ko Ndikuri yavuze ko igihugu cya Ntare Ndayishimiye kizi neza ku buryo iri shyaka CNDD-FDD inshinga gutsindwa ridashobora kwitondagura mu bihe byose by'inshinga. Icyo ashingiraho nuko Abarundi bose bafite uburyo bumwe cyangwa se ubundi bashyigikiye ishyaka, kuko utaratanze umwana mu ishyamba yanagemuraga ibiryo cyangwa se agatanga inka, ku buryo ntawajya mu cyumba cy'itora ngo tora handi hatari kuri CNDD-FDD. Mu Burundi hari amatora y'abadepite y'umwaka mu kwezi kwa gatanu. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi avuga ko imigirire y'abadede igamije gukandagira demokarasi mu gihugu no kurwanya umuco w'amashyaka menshi, kuko bamwe mu bayobozi b'iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zimwe na zimwe batangiye gahunda yo gusebya amashyaka bahanganye, ndetse ngo ari umugambi wo gukangurira abarwanashyaka bayo kwica cyangwa se kugira nabi abatavuga muri ishyaka riri ku butegetsi. Nkiri mu Burundi, itangazo ryashyizweho umukono na Padiri Ruhanici Iteretse, umuyobozi wa seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Yohani Paulo wa II y'Igitega, rivuga ko umusaraba wari kuvuga yo seminari wibwe n'abagizi ba nabi. Muri iryo tangazo Padiri Ruhanici Iteretse yavuze ko wibye uwo musaraba kugeza ubu ataramenyekana, ndetse asaba abakristo bose kugira uruhare mu gushakisha uwo musaraba. Anavuga ko bawibye wahutse ikintu gitagatifu. Padiri Ruhanici Iteretse yasabye abakristo ko bamenye ko ari abagurishije uwo musaraba hagurirwa ibyuma bagomba kumenyesha padiri mukuru wa paruwasi baherereyemo. Yanavuze ko ibyo umusaraba bakoze icyaha gihanwa n'ingingo y'1969 iri mu gitabo cy'amategeko ya Kiliziya. Muri iryo tangazo abakristo bamenyeshejwe ko ibyo umusaraba abayiciriyeho iteka ryo kutazabona ubuzima bw'iteka. Uwo musaraba w'icyuma wibwe wari ku mbuga yaturiweho igitambo cya misa ubwo Papa Paul wa II yasuraga igihugu cy'u Burundi mu 1990, ndetse ukaba wari washyizwe nk'urwibutso rw'urugendo rwe. Muri Kenya wahoze ari visi perezida Gachagua yavuze ko afite impungenge ko ubutegetsi bwa Ruto buzasubira kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC nk'uko byagenze muri 2008. Bwana Gachagua yavuze ko urirwa irengero ry'abantu ndetse n'ubwicanyi bukarubanda muri Kenya bigakurikirwa n'amagambo ahamagarira abantu kwanga abandi, bivugwa ku Karubanda n'abategetsi nta kabuza igihugu kizitaba ubutabera mpuzamahanga. Mu myaka yashize wari perezida Uhuru Kenyatta n'uriya muto wari icyegera cye bitabye urukiko nubwo bagizwe bere ku bwicanyi baregwaga. Ikinyamakuru Daily Nation cyane ko Gachagua asaba perezida Ruto gucyaha abategetsi bari kuba inzangane mu baturage hagendewe ku moko, uturere ndetse n'itonesha. Gachagua yibukije perezida uriya muto uburyo umutima wari wahabye ubwo yajyaga kwitaba muri ICC, amubwira ko niba ntacyo akoze n'ubundi azasubirayo kuko ibintu bihagaze nabi mu gihugu. Kenya imaze iminsi itungwa agatoki kuko utubahiriza uburenganzira bwa muntu, harimo no kwica ku manywa y'ihangu abaturage bamagana ubutegetsi. Uyu munyapolitiki yavuze ko yashyizeho itsinda ry'abanyamategeko 5 bari gukusanya amakuru yose y'ibyaha biri gukorwa ku butegetsi bwa Ruto, bakazabiregera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruri mu Buholandi. Uyu wahoze ari nomero 2 mu gihugu yavuze ko yizera ko wenda perezida Donald Trump wa Amerika namara gufata ubutegetsi azatunga imitutu y'imbunda y'igitutu kuri Kenya, ibintu bikajya mu buryo bw'uko igihugu kiri mu manga. Bwana Gachagua yavuze ko impamvu yegujwe ngo ari uko yanze kwifatanya n'amabandi y'abayobozi birirwaga batuka abantu, ariko ko bamwemuje bagahimukira akarere ka Mount Kenya, uko bizagenda kose bazabiryozwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwa abarwanashyaka b'ishyaka MU ritavuga ubutegetsi bwa perezida Kaguta Museveni bananiwe kwiyumanganya ubwo ari umuhango wo gushyingura mugenzi wabo depite Muhammad Nsengirinya witabye Imana. Hadukiyangana hagati ya Cyagonirwa Batarias Boboene na depite Mathias Mpubuga badacana uwaka. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe umuhango wundi wagomba kuba umwanya mwiza wo gucoca ibibazo abagabo bafitanye, ariko siko byagenze, byarangiye umwambaro w'imbere umeseye ku Karubanda. Mathias Mpubuga yavuze ko inteko ishinga amategeko komisiyo yamutumye ko gusezera kuri kugendera sezerwaho bwa nyuma ku kibuga ahantu hisanzuye kuko hari intumwa ya Rwanda. Abandi bavuze ko badashaka kumva impuhwe za leta y'u Uganda ku mupfu bimye uburenganzira bwo kwivuza afunzwe akarinda no guka, bahitamo kumusezeraho mu muryango we, nabyo biteza intugunda. Umwe mu bavandimwe ba depite Nsengirinya yavuze ko nk'umuryango badashobora kwitandukanya n'icyo benshi bashaka, kabone n'ubwo byari kuba byiza bagiye kumusezeraho ku kibuga cyari mu kilometero kimwe uturutse mu rugo bamusezereyeho. Na nyina ubyaranya kugendera Nsengirinya yavuze ko yumvaga nawe umuhungu yasezerwaho ku kibuga abantu bose bakahagera, ariko yavuze ko atari umunyapolitiki adashaka kwivanga muri politike, ariko ko benshi nibo bahisemo kumusezera mu rugo nta kindi babikoraho.
Muhammad Seginya yitabye Imana nyuma y'igihe kirekire arwaye bikekwa ko ari inkoni yakubitiwe muri gereza ubwo yafatwaga akekwaho gutera inkunga ubwicanyi mu karere ka Masaka. Depite Joel Senyonyi ukuriye opozisiyo mu nteko ishinga amategeko yanenze leta ya Kampala gushaka gushimuta umurambo ngo usezerweho ku kibuga ku Karubanda, nyamara baranze kumuha uburenganzira bwo kwivuza bakanga no kwitabira umuhango wo kumusezeraho wabereye mu nteko ishinga amategeko. Ikinyamakuru Daily Monitor cyane ko perezida w'ishyaka NUP bwana Cyagwe Batarias Bobo Wine yashimye abarwanashyaka be banze ko leta ishimuta umurambo inyuze muri depite Mathias Mpuuga badacana uwaka, abasaba kuzarangwa buri gihe no kwitandukanya n'imikorere mibi y'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Uganda kimwe na Kenya abanyapolitike ntibaruhuka kuko bayikinira yaba mu kiriyo cyangwa se mu misa. Nko muri Kenya haba nubwo abaje gushyingura banarwana kuko hari ibyo batumvikana muri politike. Urupfu rwa depite Seginya narwo rwakiniweho politike kugeza ubwo depite Mathias Mpuuga yazaga ku kiriyo, abatanga amagambo bakamwima akanya ko kugira icyo avuga kuko atumvikana na Cyagwe Batarias Bobo Wine. Amakuru avuga ko nubwo bari mu gahinda ko kubura depite Seginya, hari abakomeraga Mathias Mpuuga bavuga ko ari igisambo cyamunzwe na ruswa kubera miliyoni 500 yawe nk'agashimwe mu nteko ishinga amategeko. Ubu inkundura isigaye ni ukumenya uzasimbura nyakwigendera Muhammad Seginya alias Mr Update agahagararira akarere ka Kawempe North mu nteko ishinga amategeko yo mu gihugu cya Uganda. Ariko perezida w'ishyaka NUP yavuze ko bizagenda kose bazamushaka kandi akazaba ari umuntu w'inyangamugayo w'umutaripfana nka nyakwigendera.